Ngiyaphinda ngiyanibingelela abantwana baNkulunkulu. Bengithi inkonzo ngizoyinika omunye wabefundisi kepha ngabona ukuthi manje niwambani niphatheke kabi ngoba manizwe izwi lami niyaphila. Namhlanje sisemhlanganweni waseKhenani. Uhlangano uvalwa amahlandla amabili. Ufika uvalwe phezu kwendaba yomhlangano. Bese izoqedelwa la ekhaya uphinde uvalwe nakhona. Inhloso yami ke ubani wonke umuntu asithole isibusiso. Ejema ikhishwa ibusiso entabeni iKhenani. Bathi mayinikwa zona wakangeza ngezandla ezivuzayo zawela phansi. Ngiyathemba ukuthi namhlanje uzuyihlanganisa izandla ibusiso mayinikwa ayimukele ngezandla zombili ayisebenzisa ikhaya lakhe. Ngelinye ilanga kwakuyizo lezikhathi kufanele uphume umhlangano ngesikhathi samkhulu inyanga yezulu. Kusekhona ingqoshungqosho ephakameni. Kwase ukuthi khulu ilanga wabamkhulu ngoba sasishayela isikhathi sokuthi umhlangano uphume uyendlangakazi ukhishwe umkhulu inyanga yezulu. Kodwa wangakaphumi lo mhlangano sathi dizeleka nje ase umkhulu nobabamkhulu beye enkosini endala yamakati bathi ayiphuthume umkhulu inyanga yezulu yomtshela ukuthi ulindeni ngabe ukhipha umhlangano manje. Wabe yabe siya inkosi yamakati yamtshela ukuthi baba kade kufike ubabamkhulu nomkhulu ilanga bathi angizokuthetha ukuthi ulindeni kube isikhathi sokuphuma umhlangano enhlangakazi sesishayile. Wabe seyithatha-ke into zakhe umkhulu inyanga yezulu wawusuphuma-ke umhlangano ngoba la masila sisendaweni enkulu sila umNazaretha abamukelwa khona. Sila emaqadini niyabona la sesihlala khona izulu ilona thempeli likamkhulu inyanga yezulu lokuqala esikuphameni. Bengeke libe namandla lelazulu. Beliyoyenza nje lento yakho kodwa bengeke kwenzeke lutho. Liwangezeka ngalutho. Bese tweswe Tina inkosi ayituwe
savuma bantwana baNkulunkulu ngisifuna ukubonga isibindi enaba naso sokubhekana noSathane
sasisuka la siye Kenani kwakukhulu kunzima kodwa ngiyabonga ngoba ngibe nazo isibindi uyabona bangenazo isibindi ukukholwa kuyabaleka kuwe fanele ube nesibindi sokholo uyithande into mawuyenza ngeke abaleke ushembe kuwena makunjalo kodwa mangenazo isibindi ushembe uphinda abaleke kuwe ngoba ushembe athanda amagwala thanda libe nesibindi bese nikholwa ngeqiniso obelwa ngayo indlela usathane ukuthi lolu hambo lubunje wasaphuma kuhle la ekhaya sahamba kuhle la ekhaya sinethemba wasishikela nje endleleni usathane waqhuba isithunzi ngotshwala wada akasiqede kodwa wangelula ukuthi asiqede ngoba la ethi yosiqedela khona ila mhla esuswa ekuphakameni afike agoba khona amadlangala lapha kulowa muzi kulinyanga izulu okuyena wazi yonke imali yezulu owayekwazi ukuthi mawukhuluma ngezulu uzobeka izulu ukuthi uhamba kuyena bese kwawuyena okusizayo lana yelenze lutho ubala lihlangene naye umnikazi walo owayelithumile angazi lasalimezana kodwa ngiyafisa ke eNazaretha ngoba phela ayikwazi into ukuthi ngathi ufike la ihambe izifike la inyathele la sinyathele khona engekho okuthina ohlangene nezitha iyacela ke eNazaretha mangabe wayekhona okuthina ohlangene nezitha aphenduke isikhathi sisekhona lento ekaNkulunkulu ngeke uyenze lutho niyazi thini mangabe sihamba singamakholo usathana suke ngekho kude nathi suke la eceleni kwethu futhi usathana ugqoka njenganathi kuze singamxwayi ngoba konke okubi okwenzeke ebandleni abaprofeti labantu bangali kepha batshelwa yinina engingaziki ukuthi elisuweni kwenza suke kwenze njani ngoba phela anineliswa yini lokholo esikukhona la ongifundela kilento Hebrew 10 verse 35 verse 12 Tina ingosi Avuma sale twala
Nazareth le ndlela kaShembe ilikhulu inzima ufuna uyimisele mawuzoyihamba ngoba uShembe bayiselikhiphile usuku lokuthi uyaphuma umhlangano alihlehli lokukhenana ngaba kunodala ngabe liyali ngabe liyashisa liguqubele likhithikile kuyafana mase kushiwa thiwa usuku mhla ka5 awushintshe mhla ka5 ube mhla ka6 sekufanele wena ke uyimisele uthandaze uNkulunkulu akuvikele emkhuhlaneni malina akuvikele futhi emakhazini ngoba thina sinoShembe uNkulunkulu ocela kuyena manje aphendule manje mangabe njengoba sihlangene kanje asifani nomubi ukhona ingakho ke ngithi abeshumayela baphume bagade umuzi ngoba baningi abantu babiziwe omunye ufika ngokuzokholwa bese inhliziyo iyamonisa ngoba inhliziyo yomkhohlisi bese bona abantu bonke bengala bese yoqhekeza amadokodo mbuye ngiqake ukuthi siwesekwenze njani mawuthenga umkhelo oyisekile noma mhlawumbe ngawudayisela inyanga eNazaretha ibheshweni isekeni waqoka kanjani ungalidayisela kodwa inyanga ngoba inyanga ithatha yonke hayi Nazareth makhona beze ngokuzontshontshwa ngicela baphenduke makuwantshontsha leNazareth awuphinde uye kuntshontsha untshontsha noma ungasathani ngoba liyathandaza iNazareth isheshe iphendulwe ke imithandazo yeNazareth uthi baba ngathi ngayibhishu ngemali yokugcina ngoba ngithanda ukugida ngathi injobo lesinene ngemali yokugcina ngoba ngithanda ukugida athi ngiyimbatha namhlanje akhona akusekho mawuntshontshelwa iNazaretha uzama ukulihlubula kepha ngeke lihlubuka iNazaretha wena uba nosizi ontshontsha uzontshontsha ngisho into yakho ungasayiboni into yakho ifunde baba masuyitholile abo maningalahli isibindi ngakho ke maningalahli isibindi senu esinomvuzo omkhulu ukuba nidinga ukubekezela ukuze seniyenzile intando kaNkuluNkulu namukeliswe isethembiso ukuze niyenzile intando kaNkuluNkulu namukele isithembiso yabonga baba ngibonga isibindi senu maNazaretha sokuhamba kulolu usizo endleni kaShembe siye eKenani kunzima nami ngabe ngagibela kepha ngase ngibona mangigibela ngizobalahla labantu mangihamba nabo phansi bathola amandla bajabule asazi maNazaretha mayesekhona amandla siyohamba
mase kuphele yona ke kube kuphele yona nobe senilandela mina ngisemotweni kodwa ngiyathemba ukuthi oshembe laba bangaphambi kwami obaba omkhulu nomkhulelanga kunyane nobaba uThimo bayongiba amandla mangabe lazulu lalakhi umuntu ngiyacela ukuthi ayeke leyanto kweminye imikuba ukungethina amaNazaretha komunye umuzabe kwabhutshwa manje ngoba kwakuyithina akuzange kwenzeke lutho ngoba thina sinoNkulunkulu kodwa ungafuna kanjani ukuphazamisa intention lento phela eniyiyo ayikho ndawo umhlaba wonke abekho abantu abake bathutheleke esontweni babe baninga ngako futhi abekho abantu emasontweni abanenhlebe ezimhlophe abantu abasonti masebenenhlebe ezimhlophe ufuthi njengowanela ekhaya niyayazi into enizoyenza ekhaya niyakwazi futhi ukutholakala la ekhaya phela lezi zinto zamasonto kubabona abantu mhlawumbe amadoda awu25 futhi labantu awu25 ayaphuza nenani phuzi nina kunamadoda awu25 ayabhema nina nanibhemi ingakho nina amaNazaretha niphila isikhathi eside ngoba yonke lento ukuphuza kuyakhahlaza ukubhema kuyakhahlaza kuyagugisa ingakho nina amaNazaretha niphila isikhathi eside ungithokozisile futhi ade ukubuka kulezi ngane ezincane abashesha ngene ephusa abantu amanzi engathi inkosi nganibusisa abafana nikhule kulo nyaka ke maNazaretha asesini impi kaSathane bihlasela bihlasele kwabi ibifisa noma bifuna ukuthi lo hambo lubunjwe kodwa ngesibindi eninaso nimnqobile uSathane sifanele ukuba nesibindi ngoba sacela uShembe ukuba babe nathi basivikele wonke amadimoni angasihlasela endleleni masicela uShembe siba nethemba ngoba awucela uShembe angakuniki lento oyicelayo mawucela ngeqiniso uShembe uyashesha ukuphendula wenze kanje inkinga enkulu ke futhi lalibulala lelizulu maNazaretha akeke ngiyeke lento lalibulala impela nako mama lashaya nakuthina lashaya okwakufanele mhlawumbe lelo moshakulu kubefundisi bashumayeli kodwa ngenhlanhla uShembe lento ayiyona wasebona ngathi lezulu ufuna ukona kase ke baphume abantu ethempelini lathi lishaba bengasekho abantu ethempelini
kakhulu uhambo lethu siseKenani. Kodwa ngiyabonga ngoba sahamba safika khona. Vele indlela kaShemba ilula. Futhi sekungcono ke manje. Kwakunzima kuqala. Kwakhona amatende avuzayo. Amasana. Mawusethi akazi unalento ube manzi uphakathi etendeni. Manje sekwaba ngcono manje amatende manje asehoseyini. Lendlela Shemba ibafuna abantu abantekenteke. Ifuna abantu abakholwa ngempela. Abantu ngoba phela mawulula usathana uzokuwina. Bani beqotho. Kholwe ngeqiniso. Ngoba le ndlela esihambayo inzima. Ifuna abantu okholwa kwabo kuyiqiniso. Ibani munye ke eNazaretha. Nigcine nemiyalo yakho uShemba. Ufunde baba lapho. Yani mema bafowethu. Yani ufunde kwaseKorinte besibili 13 verse 11. Yani mema wethu nani
Sangafithulile baba sobayifunda. elokugcina bazalwane thokozani niphelele niduduzwe Elokugcina bazalwane thokozani nipheleliswe. nibe inhliziyo Nibe inhliziyonye. nibe nokuthula Nibe nokuthula. khona uNkulunkulu wothando Wona uNkulunkulu uthando. nokuthula Ukuthula uyakuba nani uyakuba nani. bingelelanani ngokwangana okungcwele Hayi babe lapho baba. Nkosi singiyabonga. Elokugcina bazalwane thokozani nipheleliswe nibe inhliziyonye. Nibe nokuthula khona uNkulunkulu uthando nokuthula ayakuba nani. Ufuthi masifuna ukuba amakholwa fanele sithokozelelane sibe inhliziyonye sibe nokuthula khona uNkulunkulu uthando sithandane khona uNkulunkulu uthando eyokuba nathi sithi masingosizi asizwele uNkulunkulu uthando ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu abathandanayo kodwa uNkulunkulu uyahlehla kubantu masebezondana bengazwana ngoba masihlangene la siwe solungisa inhliziyo sizovuselelana uthando ngoba manje khona uthando neindlela yokuphila ikhona kodwa makuphele uthando kuphela okuningi ngiyanivuselela ke manaza ukuthi ngicela nibe munye nithandane ikhathi zonke asingavumi iManazaretha omubi angene phakathi kwethu ngoba masike savuma omubi angene phakathi konakala into eziningi uma kulukhona kunzima asohlala emthandazweni uNkulunkulu uzosiphendula njengoba nohambe bese lihamba belunzima sisayeKhenani kodwa ke besithandaza uNkulunkulu usiphendulile ngoba sithe sesibuya sabuya kwalula kwangafana nokuya uyazi sesibuya ngathi besibeke entendeni esandla sakhe sihambe entendeni esandla sakhe ngendlela besihamba ngayo sesibuya bengekho le yamqansi sasiyikhuphuka sayali uHlembe yabathanda abantu bakhe futhi nesambulela sinika sona azange sisafane nesambulela ayesinike ngathi wasinike sokuqala ngathi wayesiduba lesi sesibuya besisilingene ngoba nemvula ibisilingene nendlela esilingene akukho okuwe kwasikhathaza ngibonga abaNazaretha angiqedi ngendlela eningiseka ngayo noma nosizi noma ngiluzwa lisheshe lidlule wena ngeke ungifice phela usizi ngeke ngihlele kodwa namhlanje ngiyantshela kodwa bese ngithandaza ngoba ayikho into ehlula umthandazo incenge nami ukuthi ikhipheni bomkhulu losizi ngoba njengoba ngimele nina manje mangizozwa ubuhlungu nikhona nithi akwenziwe njani bese nabo omkhulu beyangiphendula ngibona sesifika mhlawumbe befundisi bezokududuza nami ngiyakudinga ukududuzwa ngoba nginenyama nginomphefumulo ngiyahamba ngiyadla ubuhlungu ngiyabuzwa
sengiya ngasemaphathilweni maNazaretha lento yenu ngeke yaqedwa umuntu noma ngathumela imkhofi sibe u15 ade ayihambi ebuhleni iyoqeda lento yasengeke lento yokuqeda umuntu yakhiwa indoda iyodwa yambi hlupheka ifika amabhubesi ifika izingwe ifuna mina nawe namhlanje sesihlangane sibaningi omubi usengene usefuna ukubhubhisa lento akulula bathi abanikazi baleli bandla lento yabo ngeke iphele iqede umuntu wakulomhlaba bathi noma ngaqhamuka ingilosi ithi yekani lento ayikho uthi umkhulilanga anoyeka yena lo muntu ulandele lento yena ngoba iwuphila uyazi lento iyaphoqa mawuthi ayiphele ila ikhula bona ngamandla ikhula ngokuphinda phindekile ngiyadabuka abantu abanazatha basehlini angazi ophelela kodwa ngithi kubona abangakuceli ukulahlwa ngoba lento iwuphila uyabona akwazi uzothi khona umuntu onezulu ngaphandle ukuthi kuthiwa ushembe onezulu mawulwa nalento washembe uyophelelaphi mhla sesifika isikhathi ukuthi amagama abangcwele ayabizwa leyo bizwa yini lapho ngiyafisa abantu babuthande lo Nazaretha nongabuthanda buthanda ngoba thina masihlangene la sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila sizonxusa uNkulunkulu ukuba sikhumbule ngethu ngizogcina mawena ke mawulwa nalento uyophelela kuphi ngoba izulu laphe ushembe thina sisebenzela ukuyezulu nje wesihlangene la asazi umuntu wayizwa nje into engayazi ukuthi uyisondelana futhi ngiyacela laba abazonda amaNazaretha ukuthi akuphele ukuzonda amaNazaretha njengoba nila khona abantu abanibhekayo manize emhlanganweni bese besala beqhekeza imizinga ngiyacela ukuthi ushembeke enze le yanto akayenza kuthi mayeseqhekezile umuntu bese lehla ifoto phezulu bese limvala ngabe sakwazi ukuphuma omunye uyacupha manje eza kule mhlangano oJuly January October esathi uphuma betshetshe imbuzi yakho noma imbuzi sibaya sonke kanti kuyini ukwakhelana incwadi engcwele ithi wothanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena umtshotshela kanjani sayisontweni umhlaba wonke amaNazaretha uzophelela la pleni ngoba phela uzophelela la ebuhleni ngoba usuyibonile lento yasebuhleni ukuthi iyona yona ayikhenye ufanele sikwenzeke thina ubamukela abafikayo ngezandla ezimhlophe
sibaduduze sibanike imfudumalo bazizwe nabo sebesekhaya angathi ukuthi bayibuza bese umthatha ngendlela uma umthatha ngendlela ekahle umyalele ngoba phela wena usuphambili khona nabo bewuzizwa besekhaya bese bekhetha inkosi aqala umuntu ezokufudumala bese ekhetha inkosi ungamncezi umuntu uthi phakama uthi uyakhetha inkosi uyamgqilaza lowo muntu ngoba ayazi ukuthi khetha qala umfundisi ungamncezi uma uhamba ukuthi akakhetha inkosi ngeke ayikhethe ngekani uma ukhetha inkosi sokufanele uyibhabhadiswe bese uphuma kogwayi phuma otshwaleni uzomkhipha kanjani lo muntu esayithanda into zomshado kufanele umkhiphe ngokuthi umshumayeze eqala umfake endleleni hayi ukuthi uma uhamba nayo usizomncinza ukuthi yaphamisa isandla khetha inkosi cha ulithandile ibandla kodwa akavumi inhliziyo ukhetha inkosi akube kuvuma kwenhliziyo ingabacwasi-ke futhi labantu abafikayo ngoba uShembe bathanda bonke abantu bakhe abamthandayo futhi akakhethi ibala lamuntu ngisho indiya uShembe uyasisa umlungu uShembe uyamsisa ngoba kuke kuhambe isikhathi bese kufanele ufike la ngithi ngibonge nangu uIshwa la sengiphetha usisiza kakhulu maNazaretha uyasinika ama-blocks njengoba sakha uyasinika usimene njengoba sakha uningi nje asinika khona engathi inkosi ngambusisa inkosi kusisenizwini sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayisishiyagalombili nesithupha 186 sicela umfundisi uLungwane wasePhumlana siwala isabelo inkosi imbusisi inkosi busiphambe kangcwele